මේ කුල්ලෙන් කරන කටයුතු ගොඩක් තියෙනවා. මම එක්දයක් පාරක් දැන් පවසන්නම්. මේකෙන් දැන් අපි හිතමු ස්ටේජ් එකක මේ කෙනෙක් හරි පුරුෂයෙක් හරි ශරීරගත කරලා ඉන්නවා ඕනම බන්ධනයක්. යක්ෂයෙක් පිළිද භූතයෙක් ඉන්නවනම් මම මේ කුල්ලට ජීවන් කරනවා ඒ භූතයන්ගෙන් අල්ලගන්න. අල්ලගෙන ඉවර තමයි මේ කටයුතු කරන්න බලමුව. ඒ ගොඩක් කට්ටිය තමයි මේ විදිහට පාස් කරනවා. මේ කුල්ලේ ජීවන බලන්න ඕන. ओम गिरिवा दिवान देव दिवान देवान वारं देवान देवहत्ति गिरिगणि वारं नमः तारं देवान नमः तारं देवान दिवान देवान वारं देवान दिति वावादि राम दिति वाकि नमः देवान नमः नमः गिरिगणि देवान देवान वारं रत्पति वरपति मा ओम वा रत्पति भाई रत्पति गिरिगणि दिगणि वो निर्वाण रंग नासोड घटम कर दियो वन्ना वहा भरमारि वाकारि दियो वन्ना मारी वार कार्य किन्नो सी भाग भाव करना कर दो नाति भाग नहीं याते नहीं है इन वरं की वाका में वरं मारुडे मन करना भाव गिरो बालाजी रमते भाव भाव ये कारण या करना हमारे मोहन देश अंधति सत्य बाबा फुट फुटो गिरियन वारी वारी वार नाम दे नरंग यक्नि गिरियन यक्नि भाव यक्नि वारं यक दे सारी भाव गिर दे शक्ति आदि शक्ति वाली भाव गिर हार वार देवन जी भाव गिर नमक का देवन मक्का करना गिरियन कारण कर भाव आदि देवन करना देवन करना मोहन देव हने रत्न देवा देव देवी हाथ देवा गिरियन यक देवा है भूत भूत ही आदि देवन देवन गिरियन आदि भाव देवन जी रंगन साधे मा